Gold medal Richard Marbiang from Nongpor, naik ke tingkat 3 jam. And the champion of 42 to 44 kg, Damanlang Marbiang from Matyar, naik ke tingkat 3 jam untuk para Multi Boxer. Boxers leg bout number 4, 52 to 54 kg. In the red corner, Krabok Marwan from Yoruhap versus in the blue corner, Andy Rani from Mautawar. From the red corner, Krabok Marwan from Yoruhap. From the blue corner, Andy Rani from Mautawar. Pilihan untuk sebenarnya menjadi office of Meghalaya Control Society. Ini don ke pemerintah mengenai HIV testing. Itu kita lek test. Video ki don ki kaptu kan ki jingai ni pentas HIV daki pelal dan ki sweatshirt. Tang kita ki bakat khas nam sanai baki kerta baki lapan test. Tidak ada kuah penyu kita ki hoodies ni ki pelal sobhale dan ki pemerintah boleh test. And the blue, first round.
Seventh out. Round 2.
Kabadai pun kijing duna jing ek babun hab yang tingba ban ko yo soy free sta pen ke bet ina di ban lancing ma lakin hat ping ke jing ram jawan la so fry kemen ka ki jat malaya na pun kita ker soy ya kamen nyai syak ker sir ye mesim ran ba ku marana kenyang aku nong bala be jar ko ni ka wa da jing shur jing sta ki do ta ka jing shisha plan tak ko nong banga de khasi pun yo ker kan ing ka jing em ka ba shong long lu hadin jat ki ka wa ki ka jo ki nong rom ye ka jong ki we sarong ye ka jong la jong hapit buksa ni iri nong we tintir di jong la jong lam phap ye ka nang ka spak le thei kan phalang rong thong ye ni bu rong ye ka jong ki we bai tintir di jong la jong bu rong ye ka jong ki we sarong ye ka jong la jong hapit buksa ni iri nong we tintir di jong la jong lam phap ye ka nang ka spak le thei kan phalang rong thong ye ni bu rong ye ka jong ki we bai tintir di jong la jong siu ye la ki jong kasur kapur yin ya kan pham yin berni orman la jam yin ya yang lang yin on keram kalau ki pli ki jong la jong kalau jula bang dan kedan badan kam kesan lang bang kedan san kan nom yin kan ti kesan yin jam tu mak rong yin ko wei praban sin shar on tai ku sam kan sawan yin ke jing smor ye yo pat kan pai Second vote. Last and final round, round 3.
mic like a vandal. Light up a stage and wax the chump like a candle. Dance, crush speaker that boom. I'm filling your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play it to a melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better get away. You better get fools out of it, don't play. If it was a problem, yo, I saw. Decision of round 4. The winner by unanimous decision. Maulai Game boxing champion 52 to 54 kg. In the red corner, Khabib Marwan from Yonhat. The target person of Pentabia starting the prize distribution in long jumping of 52 to 54 kg. Gold medal Khabib Marwan from Yonhat. Silver medal Andy Rani from Matawar. Man ai kan dengan bentang akot ye Dr. Rang Box Lingwa, organizing member. Kemaulai Game Sanitary Fest Arjar Apun Rio pan kerpat ye Kau Kupal Kalmo Plang man escort ye. Silver medal 52 to 54 kg. Andy Rani from Matawar. IMG Saksi ka berjam. Champion of 52 to 54 kg. Khabib Marwan from Yonhat. IMG Saksi ka berjam ng Tabaro Arus Boxer. Sponsor. Palmer. Start now. Start. Bien, start now. Good. Hello. Kesalan saat ni ki final bout. Kita ada Melbourne Square, nama Ro, but Evangeline Soba nama Yom.
Bat na kalian jod sindran patin dano manklau hartio lin sel na nopdeng bat open scam el nong light na yung hat kanya chwa kawai ke program sin aila chwa sya ke organizing committee wa kepnia dia ka program jongki nanta ka support pat saka boxing finals ki jangki apni ki bau fresh ball. To kapor kalabiang sedang no ini ke closing ceremony jadi ke program. Ya aku beli kinang job kinang ina kai bro kiba dapat i kisap kita dan joki mentan. Prateli kiski kila telun bakin dapat share ba kapor kalapoi begin penhap perdana ini ka jingile kai bisa ni kapor. Tiningkong yang nguyu play ya kaniga John Mead kaba ulai mata jongi kau kalau ke John Mead kaba kian Henry bagi programs bagi gitu giji akura pi mentan ngatrai ga isang shit kendian di swabingnya cakmat ya kaniga ke program ke badang sat ke jongi ni kerpat ba ya iba Baladon Bok Kargamni ibadai Publicity Secretary Jongka Miglai Jongka Maulai Games and Literary Festivals ngawin ai kawal address. Hello, check. Lisibuni iba rang ebok lengwa padi kong iban ganti mori ibulong ki syakro gapniat ya kenika program ka jing punha parda closing ceremony janganika Maulai Games and Literary Fest Arjal Punrio habun kong yang ayu ublay bala pedla yang ilang baru yang punya dan akan digelempung ini ke Janmit oh bala kamet ke sungi akhirnya makalaga por ko akhirnya ringit scam makaman sim juga saat beliau punya lumlang kumni koki para nang Maulai naki kentot ini kita berpikir betul ada kesenang Maulai ke jangi di ini kapor dan ketok ni gikinti ni wan pediang subha yaki Bewan seketika program lima juni kapor ko menta nekoknya pediang subha yaki para dekat jang mereka Maulai Games and Literary Fest Organizing Committee Arjal Punrio kibalaya dan dekat nado ko sedang hi jang mereka program berkunjung hari ini ke puan ko mentar soban kabar pediang subharu yaki rangba snong yaki bangil khat subha nabara ki dong bagi snong jaga snong Maulai ke jangi kijan di bala poi kene kepo dan si kitan ru ki banang poi ti hule sibun lagi kirang bak senang ki badan buram ki bala la ban plat ke por ke bokor ko jopi ban don lang ban saki yang di Janmit dan jumpa ha prada yang di program Maulai Games kemudian subharu ki nongket kam ki presiden sekretari bagi nong mikmat lagi senglong kmi sengenthei giba dini kisnong giba pera kisnong Maulai giba ngi la khot subha giba dan lang aga dika lempung giba mental kemudian subharu nangalyang joki presiden sekretari lagi nong hikmat lagi seng semlas nong giba pera joki kisnong Maulai nang ta kemudian subharu aga dika por yaki
nong syakot subha ki invitees na ki kenhun ki seng ki prepare ki balai dan benta hakan ka program ngaduk ka sedang haduk ka puar ko menta kajin punya subha ka bakham kerpang hakan ka puar kalong ru ya isembut kongsan jongi i belong i MDC jaga mulai konstituensi jongi Pak Edison karum not boleh sibun Pak namta kani kapur ko bakodo ko mapil pelat ning baju ni kejanmit ya kapan ya sakilang ya kani ke program ko jupan ha perda ya kani ke mulai games arja penrio player dan benta ba player kersan ini ke program ko jongi nado ko sedang ning bagi program ko hero ki bangi leyo ani katayo hibaro ko we bat kunjuru kam tambah ni kejanmit ko boleh sibun namta ka jumpelat pur kejangpi kajing punyang subha kaba kam korpang kolong ru yai kongsan chief guest jangan ke program hadika janmit ke pemerintah iba Bryce Tarwell Marbanyang ibelong IMLA jangan mulai konstituensi ke jangi parilong ru unong kersian barat ba hagabang lak dan penlong yang ke mulai games ke job kemudian sibun ba sejauh pat entah ke jemplat por ke jongpi ni ba jangan ke janmit bat kamtam ya ke kersian ke barat ba ke jongpi tang ba pi berkamtam aku bapi pila dan ringkat nado ke sedang jangan ke program hari kata yo hibar ko we wa pedeng jimpun kam ko jong pin ring yo pi bapi dan ringkat ru ha man lagi benta ba aman lagi program bat ki disiplin ke prepare ki bungi yo penlong limbang ni kete hibar ko we ko sibun nam ta ko pon ko kodo ko jong pi ba pila pelat berkamtam ya ke ban sibnya ke benta ko mukongsan hangani ke janmit jangan jupun ha perda ya kan dia Maulai Games and Literary Fest Arjan Arfon Rio. Kemudian som baru hari kepor na yaki nong punya jogi jingin kai ini ki events ki prepare ki belak beri poi lang bak kita duk bamla poi hari ni kejanmit ki bamta nangta kemudian som ha yaki nong simata baru hari disiplin ki prepare ki competition ki prepare ki ba ledan lang hari kejanmit ki bamta kajing penlang ko jungi ni Maulai Games kana mala penlang ko job klem ka jingi simenta jog ginang simenta haki program ko prepare ko le sibon namta ka jingi dan kat ka jompi ka ni ka por ko menta ni pedang sumbar ka ni ka por na ka menta ki dekhot jom ka Meghalaya AIDS Control Society na do ki officers staff ba ki wi pat ki balong ru ki nong kersan ki barat ba jong ni ka lempung ka Maulai Games ang ni senam ko menta ko le sibon namta jompi baro namta ka jing kersian ka jong pi bat namta ka jing dan dekat ka jong pi ning ba jong ka por ka menta ngapdiang sung baru ka ni por na ka menta ki nong simenta hagani ka program ngadu ki nong ruai ka bakerpang ki ban penpu penpi ni program ho ki nong syakru ya ki ba na ka liang jong ka organizing committee ni la khot sung bhai pi ko sibo namta ka por ka bokoro ka jong piru ya ka pila ban pelat ya ni ka janmit ka menta ban kamtam ya ka pila ban ai ya gini ki jingrai bi jing syak ki bakarpang hapen jogan program ko jongi lingba jogan ni kapor kemudian subharu ki pai ba nong snong jogan snong mulai ki buan na ki kentoi bi snong ki prepare kemudian naru ki long kme ki long kpa ki kun samla ki danu ki retumen ma ki blano karta bar kunju ro ki her ki beret komolong mene wa pren ke janmit ke bakhrat mereka ni la punya poilang punya saki ya gini ka si ko menta nges ke bala pendap ke mensiam jongi de kejing kuman ting ai ku play bang priang sum haro de poram ta baro ki ba lai rap bat ye ba kershan ni kana program ke jongi haro ki volunteers ke nami rap bat baro ki ba dan benta le sing ngam nomla ban je ko ten UP ba ye ni ke por ma ka le sim ni ke por hemrai ngi priang sum hai ngi lang baro batong ni kuman lang limpa jongi ke por ko mata ma ku mengiyo ye ban penlang ye ni ke program ka Maulai Games and Literary Fest gajing temu galang nak mataban sei ye sap lagi samla kisah mulai pada kamtam berkila banlait ni kejing seni wah ni keseni bagi yang bilang seni dapat sibun kejing seni tiga jing perlang hukum gede gelempung kalau nak kata ban pelat ikon samla kejing nak kejing seni berper hukum jauh hukum bagi tip baru bahkan national games aljar punya kon sawan nak nika jela kejing setang sistem mentah bala sini kejing ton gelempung hukum gini kalau nak kata ban kenti samla kejing
bakin mi sekemat nak betaban pun kre ya kan lempun ko bakrang ya agari India ka jongi ti tangli kitin ko bakhandiat ka priang sobha e pribara sesien pat kuble sibon kuble sibon ya babalon dan panok ya katoka jing priang sobha jing pi keman sebenarnya bika ibai ang idan bak sisa kani kejanmi tani song keman begidan ya armut kinang mikmat jeng senang mulai ta kalong i emali badan buram jengi ba prai sawal marbanyang pat kunjuru i sembut kongsan i balong i MDC jengi i ba Edison Karangnuat ngakerpat i chairman jangka mulai games and literary fest bat isket 3 bakin penkop buram yaki ani kapo Kerpa di chairman by Penkop Buram ya i chief guest ya i MLA. Kerpa di sekretari by Penkop Buram i Sembut Kongsan i MDC. Kublai Shibon. Hari kapur part ngakerpat i ba banya ini karumlong i balong i treasurer jang Molai Games and Literary Fest bisno baban wan halo rensan bayin ai ya report ke Bringkon. Hello, check. Chairman, Secretary Barkipra, Nongkit Kambaro, Jangka Molai Games and Literary Fest, Arajara Punriu, MLE Badan Buram Balong Kongsan, Hangnika Janmit Wamanta, MDC, Balong Simbut Kongsan, Hangnika Janmit Wamanta, Kiriu Rongba, Kiriu Paukman, Jangka Shilong Molai, Kilong Kemi, Kilong Kepa, Ki Samla, Huduk Badang Kamret, Huduk Belahe, But Yapi Parok Bashimenta, Hagani Molai Games and Literary Fest, Arajar Pundiwa Yang Hangni Menta, Ban Penpuli, Yaka Report, Laneka Kaipot, Linkot, Halor Jangka Molai Games and Literary Fest, Arajar Pundiwa. Kamalai Games and Literary Fest, kelas dang hakalai terik kelalingkot Arajar Pundiwa. Daka marathon, kemudian Shimenta kumbashi spa lai pungut, kita kentup di junior, senior, but veteran kategori. Lakawe lama pensedangi ke marathon senior kategori dari iba Bening Star Lingkoi, secretary in charge athletics, but di junior kategori lakawe lama pensedang mare dari iba GS Karbuli, belong chairman jangka organizing committee Molai Games and Literary Fest Arajara Punriu. Hagani keju kesengi ladandru kejimpli perta. Ya ke Molai Games and Literary Fest Arajara Punriu. Hagapol shibeje na pai sengi. Bari kongsan jangka kejing yalang play ide Dr. KL Yaubor, Joint Director DHS and Project Director Max. Isembut kongsan ide iba Hering Siang Pliang AFC Professional Coach baru Head Coach jangka Molai Football Team. Hagane kesengi laidon kejing penki ulama bad jing penbena ya kejing play ke Molai Games and Literary Fest Arajar Punriu di kongsan jang kejing elang hagane kesengi berplay. Kum kedak jang kejing sedang ke Molai Games and Literary Fest Arajar Punriu hagane kesengi keladandru kejing kai football hadin pelawai kejing lang play but kejing kai kalau pedang kesinong mau tuar but mau dat beki ya kejing kai football la penilai kai haki artli ki madan football kata hamaran he stadium
but Hamadan football jong kasai Nehu Shillong. Hagasan tarik kelalingkot Arhajar Punriu. Kijing le kai kiblas dang berpenile. Kiblas dang penile kai kikin top yaga basketball. Kepala penile hagaliang kikin thei bat kishinrang. Hagaliang kikin thei kidan kendai teligi team nagi kendai teligi shinang. Kibawan bani shimbenta but hagaliang kishinrang ru kidan kendai teligi team but nagi kendai teligi shinang. Bala penlong yaga ni kijing le kai basketball. Ha basketball court jong school ba Nehu Shillong. Hagani ka ju usni na sedang ru ikat literary competition. Bagani competition ka kentup ikat jing ko tangsi kentien ka kren pat ba ka jing terkonia debate ba ka quiz ya ka penlong ha auditorium jong ka Shillong pule polytechnic Shillong. Hagan riu terik las sedang ikat jing kai athletics. Bagani ka jing kai ka long ha kirdan prepare katana do ka under 14 boys and girls, under 16 boys and girls, under 18 boys and girls, but senior category kijing kai kikin top iki track events kum ka 100 meter, 200 meter, 500 meter, 600 meter, but ki relay, but QA, but iki take kijing kai baro la penlong Hamadan athletics jong sai Nehu Shillong. Haga field event kikin top ya long jump, javelin throw, shot put, but QA. Hagani ka ju katarik las dang ru ka jing kai boxing, Hamadan basketball maulai nonglu. Ka jing kai kalong na kabenta kinong ikura, kentei bagi nong kura shenrang. But la pele kai hakirdan khat ar hadu khat south nem shenrang. Khat sao hadu khandriu snem shenrang. But khat ar hadu khandriu snem hagaliang kentei. But ya ka jing ikura la pele kendu dapat pensiang nonglem nak jing kia jengki nong ikura. Hagar nyong terek haringkat ke jingya jengki wei pak jing le kai kum ke football, athletics, boxing, literary competition. La penile kai ya ke jing kun kiti ne ka arm wrestling da ka bala ya ka bala penlong Hamadan School Yorang Heb Presbyterian School Shillong. Ke jing le kai kalong nak bentak kikin thai bat shinrang. La penya kun hapdeng kinong le kai dawa pensiong nong rem naga jingkia jongki bat naga bentak kikin thai yigi jingkia la phya haga saw pusan kg shepo san pusan kg shepo nriu pau kg hapo ban nriu pau kg shaneng naga bentak shinrang pan la phya haga saw pusan kg shepo san pau kg shepo nriu pau kg shepo but nyau pau kg shepo but nyau pau kg shaneng nalor kita kg kon hagi jingkia baper ka donru kg kon hapdeng kinong job ba wanning kong hai kertan jingkia baper but banyak kini ikanam ladu hapdeng jongki ne ka champion of the champion over the top nalor ka arm wrestling hagani ka sina sedang ru kg kai badminton but la pele kai Nehu Indoor Stadium Nehu Shillong. La pele kai badminton da ka ba phya shikirdan kumne boys double, mixed double, team event, women's double, men's single, men double, women's single, under 16 boys but under 16 girls. Habalo kita ginong shimenta kidai na ki khat artli kishnong jong kishnong maulai. Haga pratrek ki jingile kai badminton but boxing kinang peteng kumju hagani kasni la penlong ke jing le kai traditional archery ne ke jing ko siat khnam kat kum karukom ya siat ukhasi bala penlong ya ke ne ke jing le kai Hamadan ya siat khnam jong kasai hanehu kane ke jing ko ya siat kalalong da ke jing siat pramarway ke jing siat kalong haki arbenta kata ke jing siat apdeng ikin thai ber ke jing ko ya siat apdeng kishinrang ha kendai terek ladon bijing le kai final basketball jong kishinrang bat gikin thai hagaliang gikin thai ke jinge kun kalong hapdeng kanong lurum bat ka maudat beki bat hagaliang jong kishinrang pat kalong hapdeng ka mauyong jepong bat ka maulai rung heb ya kanam la do hagaliang gikin thai lara da ka maudat beki bat hagaliang jong kishinrang pat lara da ka yorung heb
Hagani kesini kalau don ru kejing lekai semi final hagaliang jong football hagapa kamau yong Jepung kalau ikun persya ya kamau dat beki berkenong kuar persya ik selai kriya kamau dat beki bak selai kriya ginong job ak semi final kumta kini kini kun pada final keban law ak ship hotel ek kalalungkot 8,000 arbon rio nalor kejing lekai final jong ka basketball hagani kesini ka don ru kejing sam medals ya ginong job hagijing lekai athletics, archery, literary competition, badminton, arm wrestling, but basketball. Hagani hagijing sam medal, ne medal ceremony lay down kat I video jong ka maulai blog. Kinong mi kemat nakaliang ka max, kili down kat ketika sini. Kinong siya khot subha, but kidi khot jong ka organizing committee, but ki subcommittee prepare. Hagashipong tarik kata menem step. Kalau don kejing lekai final football hapden ke maudat beki bat ke selai kriya bat ke selai kriya kalau kenong job ni kalau adu akalian jom kejing lekai football habai dei bat kejing sam tak mau jing job kejing lekai prepare kata kat adu kendai tarik kalau kor ajar hundriu kilong kumni hakalian kata kemak siar baru kilong kendai punyu tuli tak ma rupa kalau kendai hundriu tuli bat tak ma Tama kalong kendai perusahaan teli. Semua dari bantuan pahang ni hakaliang kejing nok senyang. Tiba ke organizing committee kalau yang pilihan semua bahkan tam hakaliang senyang saya kejing lot jingsep. Jangka Malay Games and Literary Fest arajar pun real. Uneu senyang jengarap udai bengila yo nakaliang. Bengila yo nakaliang jangka Meghalaya AIDS Control Society Max. Naki Rio Shimet berkunjuk naki Rio Shimet berkene kikirteng kilong kumne harum kini kidi kijing kain kelum ya kijing yo senyang jingarap habidai berkene ka Malay Games and Literary Fest arajar pun Rio kini kidi kikirteng jeng kibrano senyang beringkong Meghalaya AIDS Control Society Arlat Ba Edge Cream Laipa Wajah Ba George, iberi try jong Swift Care Ambulance, Shilak, Ba Sindrawar, San Hajar, Ba W Lingwa, Ar Hajar, Ba Kenny Mukim, Ar Hajar, Ba Linda Austin Lingdo Nong Pure, San Hajar, Ba Di Mulia Mumlong, Hatsan Spa, Ba Bantai Lang Rapsang, Shipawajar, Ba I Katnut, Katsan Hajar, Ba Joshua Bare, Arpa Wajar, Kong Li Dadora, Khatsan Hajar, Eswar, Khatsan Hajar, Ba N Sanglin, Khatsan Hajar, Ba Syam Rinja, Khatsan Hajar, Kong Dabet Shisha Kharkamni, Khatsan Hajar, Ba Tarling San Kongwir, Laipa Wajar, Ba Ar Tangkil, Khatsan Hajar, Ba Ar Kharsati, Khatsan Hajar, Ba Ai Kongwar, Laipa Wajar, Kong Iba Kongwir, Laipa Wajar, Kong Ardkhar, Khatsan Hajar. Berkejingken total barok along riulat sanspa tingka biang. Katkum kejing yo lum senyang, haduk mentakasi kelong bai RS riulat sanspa tingka biang. Nalor kita nakaliang jaga Max kalau senyang nak penbiang yaki kor jing pensawa nika sound system. Haga sengi belalong yang jilang play ni opening ceremony haga lai tarik kalalingkot 8,000 hundriu hamadan he. Pada haga ni kejilang perhap haga ni kejilang penhap perda ni closing ceremony haga shipau tarik kalalingkot 8,000 hundriu belong mentah kesengi. Igini ru kijing pensawala penbiang hi nakaliang jangan Max. Haga idai bagi jing penkrek penkrum igirin san jangan closing ceremony la penbit penbiang hi dengan Max. But haga liang kesya bagi jing bam. Lapin kre nak benta mentah kesini. Lapin yagniru lapin kre nak liang jam ke Max. Cucu ke Max kelayarap bansai banbei pisa lang RS San Hajar tingka biang haka jinglot kabayadai bagi jingthit yaki trofi. Ke Max lapin kre rui programan rakhi yaka National Youth Day kaban sa sedang tang siwai
kejingalang penhak perdaja ke Malay Games and Literary Fest Arhajar Arpun Rio. Barca program kan tup igi jingalwai ban sarwai di ginawai papau jong sinau Malay. Barban penkut pat ya ke program daga jingtem DJ. Hagan liang kejing pelut ke bayadai bagi jinglut. Haga pun krek ban syani di certificate bagi invitation jong ke opening ceremony ke balong RS nyo hijasan spa tingka lano senyang balapakli ya kejinglut baro di ba Desmond Harpran. Haga bayadai bagi jing siu ya ke bai madan jaga Nehu Basketball Court dan Nehu Indo Stadium kebelang RS Kapraja labak kali balasiu di Bakti Linsheng. Kita ikilong kijingnok senyang barok kebengirayo hadap kini sengi pemerintah. Ngasuh baharu ban penpau hang ni yang kijinglot jingset barok kat kibengila ban lum jingken hadap mentah kesengi kelong RS Saulat Sanpu Prahajar Kendai Spa Sanpau Biang. Nalor kata ke pengirayo jingken kidang donru kibang idang day banlum jingken kumtah boy day bagi jingken ke babnia halor ke jinglot jingset baro ke komiti kan sapen kre bahkan sapen snow pagba ondarala dan penbiang lot baro kuble shibun yepi baro kedono senyang syaganeka Malay Games and Literary Fest Arhajar Arpun Rio ublem keku baro kuble shibun. Blesibon ba bayainya itu berkali report ke bakla kuliah kemat kejangi ke bapini saya ke rekom terekam bat ya kejingai baik RT jam rekam kejam ke bede bat ke Malay Games pada Tree Festival Arhajar Arpun Rio di shwa banginyo ya ke jingrai ke depan na isapi care bha maulong shwa benbenai ke wei jing benna ba hadir mobile kami ke program ke jangi kami gelai AIDS Control Society kelapan kre ya ki refreshment ani isya bi jembang nak banta ki patba ki jangi di kerpa di ki patba bakin nyaine bakin saki lam ya kani closing ceremony jeng mentasni dementa khot bet ya i sapi care pha maulong bin ai ke jengwai bekerpang ke jangi. Hello, Jan meet ke bakwen ni pi baro i MLA bat MDC godon burong jani. Mangai sapi ker bhamolong bat i event lang hake kita dan aish pi ko jingrai ke pekerteng jingsuk bela penbet penbiang di maya lingdon long.
Bleshbon sapi yang ketuka jenrai kabat sokiang baka ben mensim shisha. Di hadin ketuka jenrai kabat kerpang jeng sapi nginyo berminta ia ke jingkran lampang na i chairman jong kamaulai games and military fest ajar penrio iba GS Karoli. Kublai Kamauri. Pada pi baru di badan hari ini jamin meminta. Ini ada sekemat yang terpang kalau menambah mikapor. Ka jamin ke pakemen, but ko buram pi baru. Sitio mensuai ini siamlang hamadan he, ban peli perda ya kini program ke bakong santam he hal senang maulai. Klasi hadian, palat yak sitio. Bon teli ki event dengan ayo ban pelong hagi jakai le kai berper yang ni mentah rengkat ki jing sokmen bo jing sok salong ban pen pana ba kum ka organizing committee ngala ban pen ulong ya ki jing angnot ba ki jing frang hagabai dei bat kini ga maulai games bat literary fest arajar apun view hot talenti kamsim long masuk Henry kijing kersan ki parok parjor
kinong kesan paper kalau ai bor ai mesin ini baru nak kawai kesini sekawai pat namla klem ai ku boleh kerpang ya kinong ketkam baru kibal IT met pat mesin hagaba kila pelaj ya ka por kesini bat mit bat pentelun ya ka kam namla ruban klet ya ke volunteers paper kibalan ya no seniang kilo pelaj ya ka por ka bagador ke jengki ngamla ban ai ku boleh sisa ngamla kan ai ku boleh ban penpau sikat dia ya kita kajing ai ku boleh ke jonga ban penbiang ya kajing don kam baro ngamla ru klem da ai ku boleh ya ka max kuma boleh asgo menuk meneh sibun kiki ke boleh bat om tan kemet nrei bat ke bor hak pisaru kelano senyang sisa kalau ngejing kersan kepada ba yingi akan ka mulai game arajar arpun reu berkesan program jengi bat kumjuru ikiriu simet ma play snow kelano senyang kelut mensim ban perolong ya ka thong hamagani ka organizing committee kan yang kumjuru jing ai kublei gelet sinong kam snong kiseng samla ki balai sim kia ban pen bana ya ki program jengi hari sinong jongki bat wat ban senraru ikinong simenta segi jakai le kai ba per kini ki prasni kilong ki ba kong santam agi jing jengi wei ayo ban airat iki kena kisama wat ya ki kimi ki pa ban peni ya ki sap ki pong jongki benta haki benta ba per kum kinong penyat isno sarong ba haki sinong mulai jengi bon ki ri don sap haki benta ba per ni anglingo haba ni sem bagi i ke kena samla jengi bagi tingsang hak jengi lekai baharu kom ni kimen sikade ba lingba jong kani ka program jengi ina yo ban thau rensan ani ban ai rensan na ka banta jong ki bat ni tentu yaki baginang yai peteng bat sim benda rensan ki ba per la kilong hasnong la jong ni wat sabaru kumjo compare la dara tulong mono ru henry sim ni kini dijak rensan kum ka kabuk siar ban penjenai yaki sap berkipong ki ba bipidon tamba nga kentu khamtan yaki kena berki kun sama jong sinong molai ba wat lapidon hakunu rensan bapin kup yaki jing snowret bat ban buram yaki wei nak benta nakata kalong kabak krautam yaki ikhtiar jongi kinong sonong jong mola ai ko boleh kerpang hamtam yaki kimigi pa jong kini ki kena berki kun samla ki berkersan met bat mensim ban pensur lagi kun ban isim benta haki even baper don na preng jong kili lai ki boleh kloi bani kier lang hak ringkat balgi kun halor ki rensan ban sim benta ka bakam kongsan bani ki jing plia lenti da kiwei kadai ki jing kersan ba ka yeng kesem ka peni lagi kun na kata kadau na penpau ki jing sungu ka bakrau tam yaki long yeng yang sinang maulai kit bok kit riang dikinong simbenta baro ru naba kemapi kani gejing angut kanam kelas segejing sisa kamlele tetapi klem job tersadon yang kapor kabu da kawaipat tetapi kelon kemojom tetapi kelon katwai sin yengyang hakaba khatar hadu bapende yo ma yo so jingjam tentang yawai ngamdan ni isu banong happy baro hanrei tang ban ai kijing ai kublai ban kentu ipi bakan ten maulem ini haki jingroi jongki bakan ni kanamlong ke jikut hanrei ke jingsdang jongki wei jongki ki ai ki ba bha hak snong maulai jongi na yang ro hangni na kaliang jok organizing committee ban pan map na pi la da don kono no jingdona ni jingbakla na kaliang jongi ikenturu ya wei po wei nong song snong pundon ya ke jikit kli ban trei na ke benta ka bha kamiat jok em lang salang jong snong jongi bengen em ban trei man kesni
ban penpai penpra ya ke snong ke thau bagi jungi Henry ban te song ban tintiu kumba kan ni kamutu jong organizing committee ke jungi kabu ya kan ni ka thau kublai si jan Kurishibun magol di kimtian chong spa jongpi hani kapor na kerpat bangkhot I Dr. L Murtham I additional project director jong Meghalaya Age Control Society ke sarkar Meghalaya bin aish kimtian ar kimtian Kurishibun I Dr. Rani Bok Liwa iba punya ikut program ni kong ni shape kajing kuble I kongsan badon burom iba Redstowell Marmanya disebut kongsan ba Edison Harimu daki ki officer natrai ki don hi ki departments repair ki nong yalam shnong ki nong tray sing pai ba bat kham tam ki samla bashlur jong kamaulai bat ka jala Meghalaya juni kuble shibun bat ka janmet ka bakmen yapi baro ki belawan bandon benta lang hang ne menta kasni kat bangi adon lang ha kanya kajing ya lang ban pinkut ya ka Maulai Games and Literary Fest 2026 gasno bakam day tang ka por ban pinkut ya ka program kibala long nado ka lai tarik hadu shipo tarik menta kasni ukulalen kot Henry ka deiru ka por yani ban sange shwa kindiat ban ya perkhat jeliu bat ban rash khmat ya ki jings mo tu ba kala dei kapor bangin perkhat no ban tre khamha sho ya kalawe ki samla jangi ha kini kisni balale nila sakhi bat yo I ba kane kachaka kala khem hagi bon ki venue bla long ki games Pat ka isyong shit bha da ka jing wan ya shim benta ki kina haki jing ya kai ba pher ngila yo I ya ka bor ba ki samla ki la sei haki madan jing ya kai lempa ka bor met jongki but ngila sakhi ru ya ka jing shim benta jong ki samla haki program ba pher jong ka Literary Fest Henry ka ba pinlong ya kan di ka jingele ka balong ka bakerpang bat ka job namar bang ye ba kini ki samla ki wan chakmat mo da ka mensim ka bakelut bat ka bashit hem ban yeshim benta ha kini program ba pher compare wala da ki di ki nong job ne ki nong rem ha kini ki program ba pher lan ki competition ba pher ne baro ma pi long ki nong job The Kindia Chipang namar bamentagas ngi rakhi ya ka National Youth Day the Kindia Chipang ka National Youth Day mo ka penkan mo yangi ya ka jingyo I jingai jong u Swami Vivekananda ubala ngets kem ha ka bor ka bari jong ki samla lande ka ba ko hakten phareng ka bangi ong kataka inner strength ka jinghi kai jong u kam shemla long ba begin pini da ka bor la ne begin le ju bor Henry da ka jing le da ka hok ka ba shisha bat ka ba jai ka jing hi kai jung u ki long ki ba pelong ye ki samla begin don ka jing mut jing perkhat ka ba sani ka ba khoi bat la ba ni I jingai bat bakin long ki samla ki ba ne jing mut jing perkhat ka theme menta usnem ka National Youth Day ka day ignite the self impact the world banju penkala shaga tin khasi ka long ba ngide ban kren jai Henry ka don ka bor ka ba kra shwa bangin pershang ban penkala ya ka perthei ngide ban pinme ya ka jingshai hapo jongi iwe pa iwe ka jingshai jongka jingtip ka jinyas ngotu lem batka jingkit khle ka Maulai Games and Literary Fest 8,000 apun riu ka pini ya ka jing corridor
jong ka jing le kai ha ka jing em jong ki samla jongi ka jing ya le kai kam dei tang ka jing ya khun ban job henre ka jing ya khun ban wan ra ka jing ya tli bat ka jing ya rap parabre ka jing le kai ka pen klan ya ka met ka hikai yani ban pdiang ya ka jing job ka jing rem bat ban pen scam ya ka men sim jing ya ne ba jing ya sha tikin dia ru habang ayo kani karinsan ngakwa ban tren kin dia chipang uni HIV AIDS hakani kasni ka bakarpang kalong ka badon kam bangin tren shai chipang uni knyang jingpang HIV AIDS kam kam hapreng kisamla ujingpang HIV AIDS kam de ka jing jong kibe de ka jing jong ka emlang sa lang jongi hi kum ka jalla barok ko we ba kumba piatip menta baka jilla jongi habaro ko be kari India kalong ka bahin riu haba ni habang ya ni ken bang ya nujo ya ka jing da kharoi jong ni khnya jing pang HIV bat AIDS ka jing so tho bat ka jing tip ka ba banya ka de shi pang ni khnya jing pang HIV bat ka rukong ba kumno ni la ban penya banyada ya lade ya undi khnya jing pang tikin dia mo ngan chu ai nuk sai ngan chu petai kin dia fi ba uniu khnyang ji pang uya bit tang na kita kisau benta mo ka we ka de ka jia shong kha jia shong khle klem pendon kam da ki jing protection bar ki bre ki badan uni khnyang ji pang kata ka de ka baning kong ka ba ar pa de ka de lada pi yo ya ka snam ka bala don lupa uni khnyang ji pang ka balai pa de ka long lada Pia inject ya kam tam mentah ke jela jeng ini ibon pagi kena ki be inject drugs but the pia share unit nya but pia house new bok bau new nya ura yu tu knyang jingpang te pila ban ya bedru new knyang jingpang but basa pade kumnu la ban ya bed new knyang jingpang kalong ba na ka kembi ka ba dan yu knyang jingpang sha ikun iba pun di kabak khang kongsan pade ya ke emlang sa alang kade ban pindu ru ya ke jingyo ben ya kini ki brio ki badan yu kini uknyang jingpang kani kalong kaba kongsan bah ti kinya na shukwa wei banga shong mene hane ngape ya kani ka boxing competition trophy tangan chu ai nuksa kinya ya yu kini uknyang HIV bar kani ka boxing arena trophy mo to mene PE bangidan R team ka wei ka basau ka wei ka ba blue te pabang asyong mga mene ngam tip sa khamate yo kham klan team u bablu ngam tip de pabang asyong mga tanga ibo kham klan team u basa mo te ngi ngashu kanya ka ditang kaduksa mo tingin chupe ngin chunu joba uni ngin sheshim ba uta u team basa u de ta u khnyang jipang HIV no klan phate uni khnyang jipang HIV u klan pha un shimpe kinu kilat PM kumnu ni kiti pasal ki box sipagna kli sipagna po sipagna ayu ti uni khnya ji pangru un sippe kinu kilat ne ula banrum mo te da dadi bu yo lat pade te bapli suppose menta ini team blue pade dadi ba imdon kata ka ball met ka ba climb pade ru kumnu khnya ji pang ula yo ban kharoi he te nang tlot ita ilang tlot ta ibri mo Henry pada ka eka pa sutanat ba ka program jadi kalong ba kibre ki badan uni khnyang jingpang pade kimne bandu jingkermen namar udon uta ubangi ongi hakten phareng ka ART anti retroviral treatment mo ka bayo haki hospital jongi ki badan south liki centers but lada fidi uni dawai bahabdi linter sijing uni khnyang jingpang umla ban kharoi mo te ngan chu example pi kumne hakani ka boxing arena jongi i referee mo iba yang na pleng te ngatrai nya shim nuksa no i referee juni be ilong ita ART center juni mo iba long ban block ya uni khnyang jingpang mo bo unum yo ban kharoi shi tu bri mo te sakawai pade rungin pe ya kani ka boxing arena ngani ni don em kini kijing care keleng sodok mo kani ka kongsan bang akwa ban kadang jimut balik ikir kumne mo ndai de ngilak balik open arena te kumju mo habang ya kren bo ni khnya jingpang ru
Jadi ban habang ngala pata ye fi kita ki kumnu usap yang ni jingpang tinggi di ban tip kumnu ban husiar. Jadi ban care ye ladi landing ini ban yada ye ladi mo ye ki kumnu ki ni kila kumnu kni knya jingpang uya bit tinggi di ban dan habo ita i arena kan ba nin long ye ladi ki ba syait ba klan bat ki ba numngat ha uneu knyang jingpang mo ti shop ban pen kudru ngakwa ban pen pau na liang jongka Megalai AIDS Control Society ngakwa ban pen pau ya ka committee ya organizing committee jongka Megalaya Maulai Games and Literary Fest ya ka public acknowledgement jongka financial contribution as well as ka manpower contribution jongi I mean sim ru yangi mo ba the public acknowledgement I mean sim sisa yangi but nang ni shakmat ru ni kimi nanti bangin nang yatre kamlang but pi kenang ba kham ta be ki kena samla juni bangin nang la ban pinki shakmat iki habaro ki liang te tang kini kindia te leshibun ya ka organizing committee bagi la aila jaga Megalai AIDS Control Society ban take part in program leshibun. Kubleshbon Dr. Merthongi ke jingkren ke jongpi ke ba pila Sean Halor ke jingdon kam bandon kum kini kita jingele kai ni sung tho bagi jingele kai ki de yuwe ni ke benta ke emang salam ki bayrap kumno ban bin he ban salet bin klani ke jingmut om tai ke bormet jong kon samla jongi but kublero itu i bin jing bin supply jing jong ki kindat Halor ni punya jing pang HIV AIDS ti benta play ngin poi plesh ko ka benta kata ngin yo ya ka jingsha na i Fidel Milton Lingdo iba de na shnong Maulai Yoringham tiga kerpa iba Fidel ba iwan shikma dan ai ka jingsha ka jeli कोई मंजिल है ना कोई साथी है फिर भी निकल पड़ा हूं घर से शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने फूलों से भी दिल बहला हम लगे तुझे ढूंढने जन्नत की पहाड़ों से न परियों के जन्नत की पहाड़ों से न परियों के मुस्कुराने से दिल बहलता है मेरा आके आ जाने से डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है लेकिन एक बात समझ लो डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है
participating in our first experiment. अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक हिरला पान चबा आहा अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए Hello. Kubli Shibun ba Fidel Milton Lindo ikatu kejing shat jumpi. So Khan Shibun ba ki nak sama jing ki badan sap abon kilian. Ngekerpat ki kini kalau jing kerpat nak kalian ki Meghalaya Age Control Society kelap penbiang ini kejing bam nam taki pai ba ang tai song baban ban shim ini kejing bam lapan krian nam ta jumpi. Hani kapor patempoi sikawi ke benta kabangan khot i simbot kongsan i ba Edison Karnoi belum di MDC jangka mulai pen ai ya kejing keren jeng i. Lejipone ya i syokunor bapia ya kini kejing galang i MLA badan burom jongi ibadan lang kini kapor kini kejan mien. Badia barok ki masyarakat ngubah bad kumjuri pigi pai ba UAP barok ki badan kini kapor. Kalau ngajan biat ka ba kemen na ka manta jongi kum ki pai ba nong syong shnong joga shnong maulahi barok awe. Haga bangin dia ban sakhi dala ki jongi kman. Ya ke barok ki ba lesi ngila banong menu ngimpat syum la yoi. Hendrai kini kalau ngajan biat kini kalau ngatayo ya ka bangi kum ki pai ba nong syong shnong iyo ya ka ban sakhi ban pe bat kni
daladihi hapdang jong jing traishitom lembaga organizing committee jongka Maulai Games and Literary Fest acara Rio kabala penpiang ya kini ki jile kai ki paper ni ngau dei ya kapan ai ke jing kumlai na jongki kumba kau ini ke poetry kaong kisah na gitar hagalan tiga bacingai Henry na kamata jongpi kum ke nong yalam ki dekat apa jong committee ngasau badai panong kum ni ki umat ki balang ki kelamau lenai lemba juga ni ke janmiet kalapen kemen ya pi bat kalapen kemen yang ni kum ki pai pa nok song snong jong song olai apa jong jing trai sitam ke jongpi bila ai ka por ka bakordor bila penlut mela bansi ya ka bor perkat ka bor met ke jongpi bat kum juru de sing la batong wat aga jingdon ke jingan na ka bat pen ya ke program bat penpu penpin bat ketiu ya ki pai pa nok song snong kham tam ye ke samla ibadat sab apa jong snong maulai ibarat kowe nganam da kren jrong na marga diga janmit ke bakriat Henry aswa ban penpau bre jongpi hakikat tu kan ditiligi benta hagabawan na yeng la suan tli bat sudah ngak slep sem layo ban pen kre gi jingkren Henry ona bala poi haga ni ga jaka ka bang syam la pet ya ga ni ga moto ya ga bang pi la pen kre lengba jong ga ni ga Maulai Games and Literary Fest ajar Rio kalong bante song bat ban kenti kani kalau pen perkat yang bat lesi kalau shat cimut canga bawang bagadai gadi gabanta ya gaban keren na gadi gajan biat ya gaban ai kindiat kisimbo perkat na gabanta jongpi gaban kong kalong habangi ong bante gabangi singotonat kalong bagadi kekentin kalong kaba syongkia kaba syong sbai hadu kata kibabuan lagi samla juga syong Maulai ga jongi kihap kibaret kibadang long terlibat sudah ke jingilek kai ke jongki tempat dan ganu kaba ki kilayo ya kaban perform ki platform ki bakam he Tuhan roi ki dang long ro na lagi jongki snong ki thau ki jongki na lagi jongki ye ki sen ki jongki kimi na ga taban shim banta ha ke ni ke Maulai Games but Literary Fest ajar Rio ki babun ki samla ki shim banta ki dei ki samla ki badang thmai ha ke ni ke jingilek kai daun katu kani ki bela jumlian bandelai kai Henry ki babun da preng jongpi ki dei ki barang tmai Tuhan roi namar kata ngasngobat ong ba kani ka moto ya ka papi pilapen kre kalong bante yu ya ka jingtei ke jongpi na ka banta kala we jongki kun samla joga shna Maulai ka jing yu ki jingai ka jongpi bante ban penwandor ya kata ka jilong GM ka jongki ya kata ka sap ka phong ka jongki ban ngiyo bat ngisaki dala ka jongki khmat dei namar kata ha kini ki jingila kai ki paper shibon ki khun samla na ka shnong Maulai ka jongi kila pen ki sap jong ka jingla ka jongki tatkum ya ka bauble ula benta pa jongki ban badakani ka jing dakani ka program ka papi pelapen lam la sei shibon ki samla ki badon na ki sap ki paper Om tanggata ya ka P1 ya ka bantai ya kani ya ki para samla ki khun samla joga shnong Maulai ring yo kanuksa ka bahatam kawai ni kinuksa ngan ai pe jongpi kade ya kani ka free training haga boxing ya ka ba salary ila traishitom met bat lensiam lemba kini kita yo ki benai ki belandet shuaban sedang ya kani ka jingile kai Suaban sedang ini Maulai Games di jongi ila penlut kumba ar la kliki benai na ga taban khot banya weri ki samla ki khut samla ki het ki ba e na ga taban wan shagani ga free training haga boxing bada ga jing ai training ga jongi klendon kam jing still ai ruem ki khut samla ki la mi shakman ya ga ban lek ya ga tiga jaka ka shlam jingi kai bad nangta i blasei ya ga sap ki phong ga jongi kata ka dei bante ya ga ni ki samla ki khut samla Shirang berkentei ki badan apa shnong Maulai ki bai ke jongi kabar aga bang pet ya gani kamu tu ke jongi kalong bante sam kalong ka kentian kabar shongkia bat ka badan jimut bante sam haga bang itiet ya utursuna yo POE balate e ushikum ha utu ukrum balate dan shibun teli utursu haga bang itiet utam pau na yo ni tu shipia aku tu shipia ni dan bon teli la da pinyo bon teli itu kita kata kadai ba kita sam ka jite sam iki mau ki por man shwa ya kini ki dien
Kiba kijupan kam shwa ba kani gas kan wan. Ila pandon kam dikiding ke bantang. La te song itu kiding bala lek ban kep ban pandi shakiwe patkin shakiwe patkin ki hieng ki sem ki joki brio na ka ba kini ban pandon kam. La te eki shi song bala lek pandi. Kata kalong bahaka tu ka song kidan shibon tuli. Kalong namar kata haga shnong maulai ka jongi. Ia mali badan buram jupan kan mawe kan ia kapur kapur. Haga shnong maulai ka jongi. I lumlang ia ki jat brio bapher jonga jat brio khasi ka jongi. Ia ki brio bapher ki ba shong ki badan hapo jonga ni gari khasi ka jongi. La kalong ukhnriam upnar ubhai uwar umaram ulenyam. Kidon hapo jonga chi ka shnong maulai ka jongi. La kalong ka shnong ka badan tang shispa lanya sanpok teligi yang. Henry onda pa pilek ya ketu ka jaga tu ki shnong. Lada bikeli maki. Oh ngiru ngidon bahayeng ngidon kikun kibasa apa mulai kisong genong kibal jingai di sepak kilometer ngakane kisong mulai ke jungi ndre onda ba ki pilek benrung apa joki ki ong ngiru don ki bahayeng ngiru don kikun kiti kibana kane kisong kibasong apa mulai dei nomor kata baro kenria mu penaru bhai war maram lengam udan apa jok kisong kamalai ke jungi bat hang ni ngiyete song bangin long lang kawe ke jat brio ke baklan Bat day na margata kani ka chingelekai kam shamla ong tang yanoi luru rei ki pai pa nok shong shlong jongga shnong maulai barakawai bat kita ki pai pa nok shong shlong jongga shnong maulai ki dei kita ki bangla jer mene ukhan ria bu penar ubhai war umaram ulengam bat ki widi ki ba pelong ya ka jai perlu khasi bayar ke jongi dabalai kani ka mutu ka balai ka ketian ka ong ban kentil yui shisha bada kani ka jipelong ya kani ka program lamba chokani ki hinyau telikisni kabla sedang naduk ka santarik bat ka penkut mantagasni yui bila kentil shisha ya ka sap ka pong jadi samla ka jangi menu omdan batep ngang ada gunung ilaka ya ka ega banta Henry len bada kani ka jindon chokani ka Maulai Games arajar apun rio kala peni shibon ki samla bat kala sei ya kata ka sap ka phong ko jonki bat kila skoto ba player ngi don ya kata ka jingla ha ka tu ka jingile kai ya ka bangi la persyang ya ka bani simanta bat dei nomor kata kani kala kentiu ya ka sap ka phong ko jonki menu juyo badian ha kini ki platform ki bahe ha kini ka ransan ha kini ka boxing ring ha kini ka badan hakmat jongi Bat judan menu kibat kiu aku kini lese tangkat tu kan enggot henrei i len bada ka jingdon chongani ka jingile kai ya ka bala pelang i bala kentil ya ka ta ka sap ka phong ka joki kun samla joga shnam maulai dei na margata nga snow bat ong ka ni ka moto ya ka bala bu na ka manta ka ni ka Maulai Games and Literary Fest arja apun rio kala long shisha ka moto rengkat bat ka jingtre kam ka jongpi kala ya habdur bat kala penkelador ya ga shnong maulai ga jongi de nomor kata nga snow bat ong hagani ka por hagani ka janmiet kani gandai tang kata masal ni ka festival i iba na ka por shi ka por nagaliang jogo goman nagaliang kiwi pat i pelong ye kita masang ki paper ki ban penkimen na ka mata ka samla ringa ong breng jongpi ken mau ka tamasa ka kuntang ka tamasa bat on na balawai dang tu kadang tang kajing snow bahaga bersipor bat on dah berlakut kam nom dan cimutoi erwe kawan ra usok kawan ra igi cimutoi hendrai kani kam day tang katamasa hendrai kani kadai slem sander naga benta kalawai jong ke samla jong ke jenderi bejongi tadi nomor kata snow bat ong breng jong pi naga benta kinong penyak ki bai ki bala troi shitam bat mensim naga benta jong naga benta penpit penbiang ya kani ka jingila ka ki bapher Nasubat ong pila sei ike samla lengba na kani ke shlem sander ikaba pi pilap penwandor janai bani i ba kani kalalong kaba job kalalong kaba sei sok do kata ke kini ke shlem sander let's say don na bring chungi ki ba ni don ya ta dak chikli ya ke jingut cipakan pi i hang tai po melim la da pilai menagi dik si ngana wan tai po melim ha ka tu ka jakka shok nar kila thiet itu kinar ki ba jrong bahe bat hang tu la pendon kam na ka bata snai ki mo kiu bat snai ki wai tapi pe tu kinar kilong ki bajrong ki ba i pemila ban modor bat penwan syakadur jong mo kiu syakadur jong wai syakadur jong kitari syakadur jong ki bata ki ba pher henrei onda bala thang hang tu la shop hang tu bala penmi ya ka wai ki banap la penmi ya ka tari ka banap
bala penmi yo mo kiyo bala pat pu bandan badai na markata kata ke Slam Center naga banta pan shnai ka gitar kala penlom bangin yo ya ka ban pendon kamalagasi bat kaniru ka ke Slam Center kaban sandor ya kala wai juki khut samla jo kasna maula ke jongi ban nang ni ngile singila badong ba phin nyen sami ki khut sama jo kasna maula ki ban don ki ban shimanta ha gi jingila ka ki ba pher om tang hang ne po maula ke jongi la galong state level national bat ni kerman hadu ki international level ingin la ami nagani kasna maula ke jongi kombo iwei naki nong penya jongi ka organizing committee ba bining lekoi iba long ibe nagi nong ile marathon iba la shimanta haki bentang ba pher international kalong kenuksa nagam tagi samla ka jongi den markata lada ma I idon ya ka jingla balai ba pipimla piro pidon ya ka jingla ka jompi treshi tomat dan mensiam MC hakata ka benta ka pidon pelet jimut ya ladi hagani ka jimut toy nagam taga met ka jompi om haki ki basulong rongpong hisi na snoru ban ongkum ni haka basdang jongani ka jingila kai habasdang jongani ka jogi dikisi lalai no shedin jongi iba ka jingka dunia ki samla ka dan ki samla jongi kimyo e kata kala wei kimyo I ta kala ti ko sang do syakanu ko bentakit di baniya akan mau ya kawai ka poetry ya ka bala tho sabang ka kshat daram phum hagatu ka poetry ki ong kumni teng ka tu ka sni kwan jingo naki le o ki barben ya kategori sora syaki duriau ki bali baki kshat ki bakimen teng hapedeng kan ni kaliyo ro mju khamyo I ka sni re teng ka shwan jingo na shatai shlandet ki o ki barben syaki duriau ki bali baki kshat ki bakimen bat kalong ru kumta ya kalawai juki khut samla len baki di sni ki bladap myo I ya kata ka jingshai myo I ya kata kalawai ka jongki to bre len ba jong ka jingdon jong ka ni ka Maula Games and Literary Fest arajar apun brio kalawai no itakil o ki bakadom bat pelayo I bat ya kata ka jingshai bat ya kata kalenti ya ka bapide banya tadai na mar kata ngaslo badang ka jingshim banta ka jongpi kan pelong ipi pinang la susu banang kiu nang ni syakmat banang nyet scam bagi ni Islam ki banangwan kerman bagi ka organizing committee kanai penlong ya ka bakum kini ki jingila kai nagapor syakapor kanang ni ya ka banang nang la ya ka ban ketiu ya ka sap ka phong jek samla ho lemba jangan di kita yo ki samla ki don ki ba ong ba ngin chimenta kum do ka tu ka Maula Games bat on da balas dang ya ki jingila kai ki don ibon ong ngala bakla banga kami chimenta dangal shimanta ngala pian kila pen kende eki hakaban kong kim sngo don ki sngo le rai bre on dah ba I bra ya ki on dang long le ban ai kerteng don ki le ka ki ban long ya ban ai kerteng kita pa eki on kile ben ai kerteng ban shimanta pada apa kila shimanta don ki ba job don ki ba kim shim la ban jam bre kala long pa ki ku na ka banta jongki to nya jis kan ba haulius number 1 kat tu kino shimanta ngi don haulius number 1 bre haus number 1 indon kambuan susu ban nang la susu ban sei ka sap ka pam jong samla tang kini ki kentien ki bakendiat Pemilai Shibun nak kata jompi we barak ki pat ba ki beran dengan janniat ka jingdan jompi ke pensingan yangi pemilai ki nong yalam ki nong punya jangan dekat organizing committee bat konjuk ro ya kitu ki balai Shibun ta hagi betaki ba pihak ke Pemilai Shibun Pemilai Shibun ba Eddie ya gitu ke ki kentin ki jompi bat halor ke jing batai banyak ke jongpi ya ka moto jong ka Maula Games ke badai bantai song bat ban kentiu. Bentangin ya cikmat ya ke program ke jong ni bat bentangin yo ya ke jing rai ke pang nai ba Freddie Nelson, thank you. Nashkwa ban bentep hang ni ru ba kaladon ke jing kerpat ba kito ki skuti ki ba bu ka pian hang te shakamon ka jongna ada long ka bala subha weng no itu skuti ka jong pi namar ba ka pin khap nya ka suroi ka tenti ba net sport dispensary ti kani ka long ka jingkar pa kito ki try skuti subha pin weng kito ki ashka ki jong pi ba bu no kham shaka jaka ka bakham kulo deshbon
Kin mau teraya kari kasih kin tiuba rembaja Shan kamu hor Jehovah hakapate badangsa trai babha yen banda ya karina kajima hakipate benri baro milalongka jakari ngin sirlah dum kalawe ladami milongkasti trai babha yen banda ya karina kajima o trai babha yen banda ya karina kajima Pau jiso ublay betang dengan ski but Shiteo layat mata but ni lapoi ska pakut jong kani kamola games but Literary Fest 2026 but ngas ngo sikat de bangan ni bandon matalang but kani ka program naduk ka besang kasni but haduk mata kasni I could play organizing committee jong Kamala Games but Literary Fest 2026 and namanta kani ka program namanta kini ki events namanta kini ki games but kam tam bangiyo kani ka sni namanta I could play rui MLA Badan Puram komju rui MDC badan lang kani ka por nata kini ki nokit kam ki bapher ki badan kani ka insan ni ajrong kani ka jingwai ka mangan ruai ni ka por kani ka ngarwai ka tibasni ka pasdang but siya mangan ruai bang kani ka jingwai ka kwa man perken mau bang ikikitin siya kani ka jingwai kikitin ki baong ka sinang mulai ka balong nuksa ka jingitali ka way da ka ju ka sur haman la ki e ka jingsngan ya kari ka jingkar khu baslay Sinang bangin hari tebre teblay ini kalau kikintin kumpan penken mau ini yang kena janmit mentah kum kinang song sinang so kamolai wat ai bangin syak pen ki ki namar kidan ki bangi ini sni ki bele pen pat pen pra sinang ko ke jani wat kene ka pen pang mense ka do no ka jangan re ki bang ko ban pen pau ni ka por ka lang pang ina mai la kita ki barok but ngin kan mau pangilong ka mulai ka bangidon ka jingatali haman lagi ke bangingile to yan ai ka long milong ka nuksa skiwe pat sinong bidan ha kani kari ka be ke jongi bangin toy ho blay bon pat skamingi bangin am ai la kita ki bor na ko ikaliang manyele persiapan tempat tempra kani ka sinong ka be ke jongi kani ka jiwa ka long kumni
Japan pada kowe kesurungi yang bak migran ke bang imla balaban ka ya kemon beli ya kikam baba senang mulai balang muksa jia teli kowe dekat juga ser aman lagi kejishanya lah kami jingkerku bersih sedang bangai hari tepriu teble phong ban say klem da tingkat malong jingkerku syaki wengi dei ban a manubam labiang bandon kam hikai satang jing soret ringkat ki jing guai shnong malai balong noksa jia teli kowe dekat juga sun aman lagi kejisya yalah kari jingkerku bersih senang bangai sambat kinti dapur lebat jing it palabrir telingin yang hajing shisha banyo jingkerku baro syirta senang mulai balang maksa jia teli kowe dekat juga ser aman lagi kejisya lah kari jingkerku bersih Bleshbun ba Freddy to jumai ke jumpi ke bakin pinkan mawengi ya ki jingger khu ki berapiang ki ba uplay track and rat uyai the na ke benta ka ri ba jat ben re ga jongi ba ke pinkan mawengi komno bangi dan kam ban aingo yo try ya ki ki jingger khu bangi yo ki che in ga jongi ti hadi ga to ga jing rai ni don menta ya ka final bout boxing bangai ti beg ni ba lari be in penya ya kaniga benta
Mentang tengah Singapura, kawasan Singapura. Kindiat musyukwa kan air wijung pepenaknya. Di kani kalau macam penbenar bentuk kita bak mo. Kinu kinu nak pergi jumpi, kibalik late testing ha ketika kali badan jangka max sampai haba. Pinyo ya kani ke sweatshirt, PE bangabat mga hakti. Ya kani ke sweatshirt, but ya kani ke kepala. Di kepat ya ki parlok ki jangi sobha ba pin shim ya kani ke kabu bandai hak test lagi kude syukur. all the Liga kali mabuk lagi yang kan yang ini yang terdekat nanti go on ngomong ke oh jadi nanti wan ini kita wan ni anong lu ông Mentang tengah kapal kebesaran 54 to 56 kg. Nak red corner Melbourne Square na Mauro, pada blue corner Evangeline Sokpa na Moyong kau halong di pada pinset. The official nam tak ni kapal referee in the ring Kodor Marwin, Judge 1 Tabor Pakmor, Judge 2 Brace Mabanyang, Judge 3 Uranus Karsati. Boxers about 5, 54 to 56 kg. From the red corner, Melbourne Square from Mauro. From the blue corner, Evangeline Sokpa from Mauyong. From the red corner, Melbourne Square from Mauro. Dekat batang maka
runner Evangeline Sabar from Mauyong. Kasur kapur yang ham yang kami orman langsung jam yang langin up keram kalau mimpi kijong lagi. Melbourne Red, Evangeline Blue, first round. Yang dia berlaku cima lakin hati tingkat yang kau jawab langsung try kemen tak izat balaya dabun kita kersoy yang kamu nyaisyah kersir yang mesin rambak kemaranan kenyang aku membela bejar kapun kau beracun surjin star hidup kajing sisa perkat kolon bangading kasih pun Chris Malin Rani Panamauro Swabhawan sa announcing table. Chris Malin Rani Namauro Swabhawan sa announcing table.
nhìn nhung tập ngắn tiếng các tiếng em có phải trong nông rừng hay trên chẳng kỳ khao hay kỳ gai cho kỳ nông rap rong như cái trong kỳ vây sa rong như cái trong là trong hấp bịch lục sa như kỳ nông vây yêu như cái trong là trong âm thầm như cái nam gas pa bật hay bên phalang rong thong em như bung rong như cái trong kỳ vây yêu như cái trong là trong bu rong như cái trong kỳ vây sa rong như cái trong là trong hấp bịch lục sa như kỳ nông vây yêu như cái trong là trong âm thầm như cái nam gas pa bật hay bên phalang rong thong em như bung rong như cái trong kỳ vây yêu như cái trong là trong yêu ya laki trong kasur kapung in ya kenham yin bengi orman la senjam yin ya yang lam in om keram kalau mimpi ki trong la jong kalau jela bak nan kedan badan kam keshan lang bak dan sangkan nom yang klem tiang kesan yin jam kum hok yang go wait second out round 2 tempo. I'm on a roll. It's time to go solo. Roll it. With my 5.0, with my rag top down so my hair can blow. The girlies don't stand by waiting to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on. Pursuing to the next stop. I bust 11, I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Turn up the girls were hot, women blessed in bikinis. Rock men lovers, driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out in mine. Shade
switch the gauge of Manila with the 9. Hey, full of chunks on the wall. The chunks acting ill because I'm full of 8-ball. Gunshot. Second round. Last and final round, round 3.
decision of bout 5. The winner by split decision 1-2. Maolai Game boxing champion 54 to 56 kg. In the blue corner, Evangeline Sarbat from Maoyong. Christmas Rani from Mora Swerva runs at announcing table. Malbrin. Christmas Rani from Mora Swerva runs at announcing table. Mentangan points ke Pentaban York mentamik prize distribution yaitu 54 but 56 kg. Gold medal Evangeline Sarbat from Maoyong. Silver medal Melvin Swer from Mauro and bronze medal Christmas Rani from Mauro. Menai kan ke Pentaban Kodi kong Iban Kentiu Mauri editor Forefront Media bat kerpani kau kepala kalmo pelang ban escort i. Ya, tunjuk. Bronze medal goes to Christmas Rani from Mauro. And I jing top 3 ka berjam. Silver medal goes to Melbourne Square from Mauro. And I jing top 3 ka berjam. And the champion of 54 to 56 kg, gold medal Evangeline Sarbat from Maoyong. Naging top 3 ka berjam ng Tabara Lion Kickboxer.
Boxer for the last bout, bout number 6, 70 to 75 kg from the red corner, Prince Kamlang L. Nonglight from Yorkshire. Fighting for the blue corner, Makraki Karteulingsar from Northland. From the red corner, Prince Kamlang L. Nonglight from Yorkshire. From the blue corner, Makraki Karteulingsar from Northland. ទុកតាមកសវណ្ណទានកជិះឈ្មោះរពាយកបាត់7កំរំជំនាចុងគុន4កាមមានអមសង្កត់ថាមានគូរស្កម្មសរវិដនអង្គកំស៊ូស៊ូថាមានពិនសណាមអំបំគុំគុនតាមឧបនារូបយវ៉ាគិនរៀមលិងណាមបាត់ទូមារាមីដេណាកាជូណៅបាត់កស៊ីបាយមានញាថានិយាយទីឡាំមិនតាយ៉ាឧបារ៉ាដកបារ៉ាស្នាមជាញាតលិងបាត់គុំមិនឆ្លងបាត់យ៉ាកវ៉ាទីទីរេទីណាមរមៀកចុងគីវេបាត់សារងញាកចុងឡាចុងហាប់ពេតលឹកសានិគិរីនងវេបាត់ទីរីគីចុងឡាចុងអំថាប់យ៉ាកណាមកាស្បាPergi, dan pulang rompong yang ni buram yang kajong kiwe, balikin kiwe kijong lajong, buram yang kajong kiwe, sarong yang kajong lajong, hapit nuksa ni kiri nongwe, balikin kiwe kijong lajong, lompat yang kana plas pa pergi, dan pulang rompong yang ni buram yang kajong kiwe, balikin kiwe kijong lajong. Dots ranged out like a bell. I grabbed my knife, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas, bumper to bumper, the avenue packed. Trying to get away from the jack was a jack. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all the dope beats. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook on my DJ performance. Prince Red, Mantra Blue, first round.
Seconds out. Round 2. Sarongnya lah kakam, dalai dengan kawan na ay nimi nakariga ng kanga. Nang siyong tiap cingyara, nan say pertay ay nakasap. Kabaday ipon kijing duna, jing eti babunap yating ba. Bantos ng soya fretes na, kuntibet yan na di ban lancing ma. Lakin na terping kajing em kapagyawan, lasok ray kamet. Kaki jat balayan na bun ketahap, kersoy ya kamon niya isya. Hap kersir ya mesin ramba, kumara na kanyang kumurong balawe enjar. Kamuling ka, wala jus, no jus na hagidang bertahap. Kajing sisya lemtek kalong mga edukasi kun hinyok trek dan im kajing im kapasyang nong rim hadin jati kawat ikay jordi nong rat rong ya kajong kiway sarong ya kajong lajong hapit nuksa ni kiri nong way tinggiri kitong lajong ampap ya kanang gas pa pertay alpin kalong rong kong ya mi burong ya kajong kiway may tinggiri kitong lajong burong ya kajong kiway sarong ya kajong lajong hapit nuksa ni kiri nong way tinggiri kitong lajong ampap ya kanang gas pa pertay. Seconds out. Last and the final round, round 2.
VIP. Let's kick. Alright, stop, collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly, flow like a hawk, daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush speaking like booms. I'm filling your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ performs. Decision of bout 6, the winner by unanimous decision. Maulai Games boxing champion, 70 to 75 kg. In the red corner, Freddy S. Madur from Moyong Snowbhawan to the announcing table. Freddy S. Madur from Moyong Snowbhawan to the announcing table. Mentor and points ke bentar beliau sambil Mario segi nongjok ke 70. Battle keempat yaitu Crown Kepal Karma Plang pada skuad ini. Yang Pelik. Pelik. Bronze medal goes to Freddy S. Madur from Moyong dan air jingkap 3 berjam. Silver medal goes to Mankrao K. Kartew Lingsiar from North Padang dan air jingkap 3 berjam. And the champion of 70 to 75 kg, Pung Kamran and Bangwat from Yeruhat. Angka jingkap 3 berjam, Namsa Barrow Level Boxers. Close sponsor. Dia apa itu kata timing? Bisa extra. Aman sebab mana? Yes. Di Nagatukan jeli akai mentan ngila pois ke bukut jom ki games baru fight jom ni ka mulai games ni fest ngat kerpat fit ICCC ni ka jing thap ti na mentak kitagi samla ki pala i ki sap ki jom ki halo jom ni ka ransan
Limpoi preskui ke bentahan ni kapor ngekerpa di kongsan jom ni kajing lang ni kapor bain ai kajing keren jom i. Hello, check. Kejanmiat ke bakamen nak ta jong ilang baro kibadon hagari gelempung hagari ka janmiat ke pementa ngai ke jikublai ya sebut kongsan i MDCB jongi ba Edison Karumut kibadon ringkat bangi ni kapor ke pementa bar beladap ban airu ya ki kentien penslur hapleng jongi hagari ka janmiat ke pementa ngai ru ke jikublai ya Dr. Mirthong Ibn Aston Project Director Jongka Meghalaya AIDS Control Society Ngai Ruka Cukublai Yai Bahiring Shampliang Wei Naki Coach Papaunam Hawidi Baka Football Hagari Ka Jela Bani Ka Rui Ka Jongi Kumju Ba Kumju Ru Ngai Ruka Cukublai Yai Ba Rani Ibn Aston Commandant Jong ka first MLP battalion ibran dekat bat ngini kapor hoi ngai ka jingkublai e rang ba snong jong ka molai nong lum ringkat lem bat ki khot jong ka executive committee kbele don ringkat bat ngi nado pasdang re namanta ki program ki ba i bat idon shakawai ka benta ila ban mino nakani ka lempung ngai ka jingkublai ya ki khot jong ka seng sama nado president secretary bat kiwai pat ki members jong ka seng samla mulai nonglum ki bidon ringkat bat ngi ni kapor ka pementa ngai ka jingkublai ya ki nongket kam nadu general secretary lembat kiwai pat ki dikhot jong ka seng longkume nang ni napo mulai nonglum bat ken thop lang ya kat ki bala ban poi ya ki nongket kam snong nadu ki ramba snong ki seng samla Barkumjuru kiseng longkume ngai ka jikublai ni upor kham tame yo chairman jongka Meghalaya Games and Literary Fest 2026 iba gul ngai ka jikublai yo secretary jongka Meghalaya Games i Dr. Tomlin Lynching ringkat lem but iwi i dikhot jong kani organizing committee kabla shim ya kani kesin jam ban penlong ya kani ke Meghalaya Games and Literary Fest 2026 oka Maulai Games and Literary Fest 2026 hoi kadai ka jing angnut lesi jong ki babun ki khul sama nado ki hep ki beret hadu ki bala khamhe khamsan ki bala khbi lenti ya kum kani ka rensan bala ban penlong hang ni pok snong mulai ka ke jongi larang ambakla hadian kumba khat nyu bat khat prasnem yo pak sesien ya ka lempung mulai games ka lempung ka balum ka balang ya ki khon samla ba ki nong shong snong na ki snong ki ba pher ba pher hapo put sam jong ki snong mulai ka ke jongi ka badan ar sau tli ki snong but hagani kenti ke bamta na so ban ai ka jing kublai ya iwi de khot jong kani ka organizing committee kiblat la ban penurlong ya kani ka Molai Games hagani ka kenti ka bamta ban ai ka jing kublai hot im klep ya ki ba penia ya kani ka program na du Dr. Rang Lingwa bar kumjuru ye kong aiban mauri ki balong maki ki ba host ya kani ka program hagni ka janmiat ka pementa hot ka jingkublai ru kelet kerpang syaka max team hi barakowai banganong ipi ni por ka pementa kum ki organizing committee jong ka Molai Games kat kum ka jing yo snow pat kat kum ka jing telun lang ya ban telun yang ni kam ka max kalolong hasinda senda bangi ban ya don ringkat bangi bat ban kershan yang ni hagi benta ki babun kani ka Molai Games hakawai ka rukom hoi kalong shibentang banai ka platform ya ki khun samla bat ki khun rit ki jonga bat ki jong pi hande yusokmen bangio ban ya partner
ringkat lem bat ka max bakani ka jing rocky ka jingi ya kani ka tayo baro istio banile kai ki distance ki bapir na so ba kalong ka badan jingmut namar ringkat lem ba ka jing tray kam jing tray lang bat pi yo ro bat ai ya ka message sa iwi pwe kinong isyam menta jong kani ka molai games bat kumjuru ya ki bawan ban pekkan bat ki bawan ban krisyan ya kita kinong ile Bahkan ke organizing committee jong ka Molai Games ngidon iba Benin Lincoln ngay naki nong maret iba paunan jong ka jalan iba lang iba incha ya ka atlet iso kumenru bandon iba Colin iba lang iba incha ya ka basket bolang coach barang juga poru ubadai referee bapau nam hawi bat ke basketball ngisoro banai ke jing play iba roy meliam lom way na ke players ki bapau beladai national champion ru